mu bantu bose 20 nta muntu n'umwe wari wabasha kuba yakuramo iki penalty kabisa. Wabibonye? Ntawe kabisa, bose bari kubatera mu mpande zo hirya, gatera uruhande wapi. Noneho abanyezamu abantu bose bari muri stade babasohoye kugira ngo mbone ino video. Ni ibintu bikaze. Ubu noneho ubu bagiye gutera niwe muzamu wa mbere. Hanze urebe ahantu bari bumutere. Oya, wenda ikosa ribayeho ashose hanze. Reka turebe noneho uyu nguyu ugiye kuza kuyitera. Byibuze uyu wa mbere we ewana ni mubi abashije kuba yayikuramo. Reka turebe ko n'iya kabiri ari buyikuremo. We ni mubi kabisa, we ni mubi. Wamubonye niwe ukirimo, ariko ewana udupenaliti ari kutunywa nk'amazi. Reka nze urebe yamuteye we ko ari mubi. Uyu ni uwa kabiri. Nawe yasitaye ariko ntabwo yari yakurikiye, ariko ikubise ku maguru kabisa. Iyi ni Misiri, Egypt izakina n'Amavubi ejo. Yohana, kubona video ni ibintu bigoye cyane, ibintu bigoye baya sana. Amubonye ni abasore. Simbizi, wenda ejo bari bambonye, wenda ibindi tuzabimenya ku munsi w'ejo abana baje. Uko mubibona imyitozo irashoje kabisa, ariko ifite kuyibona ni danje.